on a couru se réfugier dans une petite cour intérieure où il y avait un peu d'espace pour éviter de se faire écraser. Et quand on est revenu à Durban Square, on a vu que tout était cassé, on a commencé à aider les gens, à essayer de dégager les gens des débris. Et puis du coup, hier soir, on a dormi ici parce qu'on avait peur qu'il y ait des répliques et que dans les hôtels, on voit c'est tout des hauts bâtiments avec des étages. Du coup, voilà, on est là en attendant que la situation s'éclaircisse un peu. हामी यहाँ 3 दिन भयो यहाँ बस्न लाग्को व्यवस्था केही पनि छैन हिजो राति पानी पर्यो हामी त्यतिकै भिजे रातभरि छाता ओढेर भिजे बच्चाहरू सानो बच्चाहरू छ अनि निकै समस्या पर्यो कन्ट्रोल रुममा पुलिसलाई 3-4 चोटि फोन लगायो आधी घण्टा पछि भने कोही पनि आउन सकेन हामीलाई हेल्प गर्न रातभरि चिसो भइमा सुत्यो हामीहरू चुकुला चाहिँ